Mugaru na gatatu ga kiumia kihituku kuria muingi wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado wakorirwo na ihinda iritu na indo igikorwo igithukangio na wici munene ugitwarithio na mbere. Umuthi mihango ya o muthenya iguthiaga na mbere o ta mutugo gutari na wagagu. Ona kuhana uguo namba nene ya onjoria na ngari cia ukui wa muingi mwena uyu matinakorwo makihingura biacara ciao, aingi ao magitigira kuhofanirio ni arurungani. Gicunji kia 70 harĩ 100 ya ithĩnjĩro cia nyama mwena uyu makihinga mawira mao. Tamani kutoka na wako wengi, kwa maana hii hali ndio imefanya tunatoka. Tutoki juu ya Raila ama juu ya Ruto, tunatoka tu juu ya hii hali. Hii hali imezidi. Hamwe noguo namba nene ya arutwo mwena uyu matinekinyia mathukuru-ini, aciari magitigira ugitiri wa ciana ciao. Watu hakuna nywana, watu wa Nairobi hawakuji. Kwa hivyo tunaomba serikali shughulike hiyo kazi, ndio walisema kuna kazi na ni kama ni sasa ndio hakuna kazi kabisa. Ndeto ta ino ikioneka mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, ikinya riri rigitugirio ni atongoria mwena uyu. Atumia methoko kuri angi mathiuruka guku, kuri andu mena matatu ciao, kuri andu a boda boda aingi ni andu aria athomu, no matirenda gugathukirio muthenya wa rucio, matikwenda kuigwa mahiga mageikio, matikwenda kuringa mundu. Kwa kauli moja nimeamua badala ya kuwa kiongozi wa maandamano katika hiyo miti nitakuwa kiongozi wa maendeleo. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.